класс вақайлары ақта тариф етмеге азырмы. Студияда мен Султания Ситакаева чалышам, хайырлы ақшамлар. Ахмезжит Девлет байрағы күніні қайдеті. Кенжелерге ве олардың ана бабаларына бақшыш Жүмхуриетіміздің пайтақтында яны бала бақшасы açılды. Ярымада территориясында санайы парклар құрылжылығы планлаштырыла. Ахмезжитте арабачықларда қатнаған сақатлар үшін тибби муссиселерінің абаданлаштырылуы. Қырымда язлық алма чешетлерінің жиылуы башланды. Русия Федерациясының ең бұйық байрағына Ахмеджетте ачтылар. Оның ұзынлығы 28 метр, кенлігі 16 метр, ағырлығы есе 100 килограммны тешкілеті. Русия темсаллернен 20-ден зияде машиналар ве мотоциклер пайтақтың мерkezінден кечтілер. Мухаммед Зикирияев ер-еллық байрамны насыл қайдеткен аққында тариф етежек. Ленина мейданында Ахмезжит юзден зияде ойын коллективі Русия байрағы күніне бағышланған бұйық триколор яйдыралар. Оның ұзынлығы 28 метр, ағырлығы есе 100 килоны тешкілеті. Бұл байрақны Жүмхуриетімізге четер ватандашларымыз бақшыш етті. Sonra ise mektepliler beyaz, kırmızı ve mavi şemsiyelerinin oyun gösterdiler. Mototsikler davuşlarının Bayker Anatoliy kolonanın ogünde keti. Bütün teknika Rusya temsallerinin yaraştırıldı. Anatoliy ось мотоциклны матрешка деп адлай. О барынчы кере мата юрышты ширахеті. Ел Анатолий Ахмезжитлі байкерлернен көрешмек үшін Ялтадан келе. День флага, это очень такой кайфовый праздник. Я даже татуировку себе набил этого триколора себе на спине. Поэтому мы не можем не поддержать его. Мы всю жизнь, живя в Украине, стремились к России. Вот она здесь. Александр Глотов өмір архадашынен бүгін Ахмезжитке байрақ күніні хайт етмек үшін келді. Ода мото юрышты штирахетті. Я участвую в автопробеге, потому что приехали наши ребята. Очень приятно провести время с ребятами, покататься по городу в колонне. Что значит для меня флаг? Это символ нашей страны, в которой мы живем. Русия Федерациясының Девлет байрағы күні бұл мемлекетіміздің реми байрамыдыр. Қырымда бұл байрамны 2014 сенеден берлі хайт етелер. Мерасимлер бұтын Жүмхуриетімізді кечеже. Мухаммед Зикриев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Ахмеджетте Сергей Аксенов бала бақчаны зиярет етті. Мектептен Эвел муссесіні сентябрь 15 күні açmaға планлаштыралар. Объект федераль мақсадлы программа бойынша құрылды. Тешкеревнің нәтижелері ақта Эльмас Аблакимова. Бүгін елбасшымыздың сабасы Балаклавская соқығында ки бала бақчаға тефтішінен келувден башланды. Бірінші қатта ясли группасы керек олған мебель, ятақ ерлері, ата вентиляция етілген ве қыздырылған долаплар, ершей ерлештірілді. Бұндан сон спортзал, емек пішірілген блок, ве чамашыр ювылған ода бақылды. Құрытув ве чамашыр машиналары бұйық көлімде ішіні беджере. 260 ерлік мектептен евелке муэсисе тапа 2016 сене құрылып башланды. О вақыт тыш қызметші ось ішіні доғры беджермеді. Если 22 апреля здесь будет то же самое, значит мы берем другого подрядчика. Лейха смета весихаларда қатар олғаны үшін құрыжылық чоқ вақытқа созылды. Инсавсыз тыш қызметшінен анлашма бозылды. Мы нашли более, скажем так, ответственных подрядчиков, которые завершили данные работы в срок. Вчера была выдана декларация Госстроенадзором о готовности объектов эксплуатации. Ачылывға же бала бақчаға алып келген елны да абадынлаштырмақ планлаштырыла. В районе потребность будет закрыта в полном объеме. Коллеги сейчас обещают дорогу подвести к открытию. До 15 октября детский сад примет детей. Детям и родителям хорошего настроения здесь с октября. Бала бақчасы федераль мақсатлы программа бойынша құрылды. Муэсисе açылған сон пневматика районында бала бақчаға невбе толысынен yok етілежек. Есть модульный на 90, есть 3 группы непосредственно в школе 36, и вот на 260, считай, 300 мест детский сад. Это очень важно, и большое спасибо. Федеральная целевая программа, это, конечно, очень большое нам подспорье. 2019 сене девамында Ахмеджеттің 10 бала бақчасында олған 2000 ер етішмемелезгі толу дережеде қапатылажақ. Эльмас Аблакимова, Алишер Алимов, Миллет үшін.
127 миллион рублей тазминат Стрелкова массивіндегі наразылық мейданларының иштиракчилеріне төленді. Бұл ақта Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Ахмеджеттегі Крымская Роза массивінің сабық сәкенлеріне көрушкен вақыт хабер етті. Ищем пути для получения конкретных решений. Денежную компенсацию получили. Саулсунлар, Саулсун Руслан Исмаилович, Саулсун компания-застройщик. Настолько, насколько смогли, наверное, они это дело вникли и решили. Крымская Роза адлы мескен микрорайон құрылған топрақ дамартасында 42 өз башымча құрылған иншаат ве 100-ден зияде объект құрылып бітмеген ев ерлеші еді. Шымдықы вақытта құрылышларының зайыплерінен суаль чезілді, иншаатлар бұзылды ве тазминатлар төленді. Обременение в виде продажи земельных участков, финансовых поборов, вот этот гнет, который переживали на себе люди, он остался в истории. И даже из этой сложной ситуации мы смогли, считаю, достойно выйти. Кой ходжалық визирі Андрей Рюмшин Қырымда ең бұйық алмажылық муестесіні зиярет етті. Шымды бақчада ең әрте пішкен гала чешіті жейла. Бұл сене берекет насыл олғанақта біздің мұхбиріміз тариф етмеге азыр. 100 гектардан зияде ерде ерлешкен мейва бақчасында беңлер жадам çalışа алма жиылығы соңына келеті. 22 яшлы Ремзи Белялов екінші қысымның башлығы сайла. Ойшчелер алмаларыны тез ве мұқай жылмаларыны бақа. Озуды ярдым ете. Иштез япылмақ ве кейфетлі олмақ керек дей. Сейчас мы собираем сорт гала на втором участке. Тут в целом 103 гектара яблони. Убираем сплошняком. На каждый ряд становится звено. Оно состоит из 14 человек и контейнеровоз. Мы собираем его, равномерно распределяем людей по рядам. Параллельно едет этот контейнеровоз, и мы все вылаживаем в контейнера. Ишкуну саба сат 7-де башлана ве 4-ке же девам ете. Адамлар çalışқан вақыт контейнер арбасы кете. Бір суткада әркім 2 бойық ящик толдырмақ керек. Алмалар сағлам ве чатлақсыз олмалы. Алма тереклері ашадан топеге жүйла. Ишкунунун сонунда келишмеген алмаларны қайта ишлеп үшін топлайлар. Улардан шыра, коша ве консервалар япыла. Берекетнын кейфиетіні тешкермек үшін ко хожалық везірі Андрей Рюмшин келді. Все процессы уборки на это настроены, да, мы проводим ежедневные совещания с людьми, ежедневные выезды в поля. Вот, и, собственно говоря, структура уборки именно так построена. Но я думаю, что будем стараться, чтобы 60% было, конечно, сортового яблока. Бутон бақчанын мейданлығы 600 гектарны тешкелете, олардан 34 гектар бұл фарқлы алма чешетлері. Бұндан ғайрымында шефталеки разве дағы желегі асырала. Ближайший сорт под сбор это у нас будет Голден. Это примерно где-то с 10 по 15 сентября. Ну, все будет зависеть от погоды, как будет созревать. Бұл пайлаштырылув меркезі. Мында зыр мақсула чешетлерге айрыла. Бір суткада 140 тонна алма пайлаштырыла. После того, как это сортируется, да, готовится, формируется палет, и после этого идет уже отправка на покупателя, на потребителя. Ну, в зависимости от того, кто у нас эту продукцию забирает. Либо это сеть, либо это наши оптовики. Кой ходжалық везір айтқанына көре, бұл ярмадада ең бұйық мейва муйсесесі дар. Оларның бақчасында Жұмхуриетіміздегі епсі алма чешетлерінің аман-аман 60% өсе. Одно из крупных предприятий, которое сегодня разнопланово высаживают все плодовые растения. Уже завершили уборку ни черешни, персика. Заканчивается уборка такого сорта, как гала. Это очень такой клубный сорт, перспективный. И мы видели та урожайность, которая превышает прошлогоднюю. И я думаю, что она порадует наших крымчан на наших столах. Берекет топланылығы сентябрь айына жедевам етежек. Базарларда алма октябрь айында пейда олачақ. 1 килоның фияты 55 рублені тешкілетежек. Фатиме Сейдаметова, Севилия Меметова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Кефедеви Бақчысарайда санаи паркларны құрмақ үшін федераль бюджеттен 6 миллиардтан зияде рублей айырылды. Бұл ең бұйық заводлар олачақ ве бір территорияда ерлешечек. Анда құружылық мальземелер, бетон ве демір пенжерелер истисал етілежек. Бұл комплекс Бақчысарайның насыл мейданында ерлешечегі ақта Мухаммед Зикирияев тариф етмеге азар. Девлет Дума мебуслары Бақчысарай шерінің башы ве Джимхуриет инкишаф корпорациясының мудирлері. Бүгін инвесторларнен жанлы бағға чыққалар.
Интернет тешкірілі бағнен барас ақсавлар коруне. Видео есть, звука нет. Звука нет. Не слышим вас. Так, вот сейчас. Да, сейчас слышно. Добрый день. Кемерово шерінден инвестор Олег Конюков жанлы шекілді бағлана. Бақчысарай территориясында оның құручылық шеркеті демір конструкцияларыны япмаға ниет ете. Значит, хотели бы аналогичный завод поставить в Бахчисарайском индустриальном парке. Для этой цели нам необходим участок от 8 до 10 гектар. Значит, и могли бы обеспечивать строительными металлоконструкциями как Республику Крым, так и ближайшие регионы. 90 гектардан зияды ерді 2022 сенеге Русия инвесторлары заводлар құрмаға планлаштыралар. Индустриаль парк құрылған сон бинден зияды адам үшін иш ерлері açılacak. И через 3 года на этом месте мы можем говорить, что будет современное производство. Здесь будут новые рабочие места. Это в первую очередь высокие заработные платы, это высококвалифицированная рабочая сила. Это самое главное налоги в бюджет. Да? То есть это те налоги, за счет которых Бахчисарай сможет еще больше сделать для своего развития. Бүгінгі күнде енді 6 Русиялы инвестор Бахчисарай шерінен құручылық ақта меморандум тезділер. Ен эсасы есе парк мейданында анбар удалары құрылacak ве көй қожалық мақсулаты сақлануы үшін буздолап камераларını ерлештірежеклер. У нас в Крыму достаточно большой спрос на площадки с подготовленной инфраструктурой. Емкость рынка, она привлекательная для инвестора и заходит с различными производствами. То есть в дальнейшем у меня нет никаких сомнений, что на момент сдачи в эксплуатацию этого парка мы обеспечим 100% заполняемость этого парка. И специфика тех производств, которые будут локализованы в этом парке, она будет большой очень. Аш мақсулатлар қайта ишлер бойынша индустриаль парк әмді кефеде құрыла. Эксплуатацияға тапшыров мұдеті 2022 сенесіне планлаштырыла. Мухаммед Зикиряев, Эльдар Заитов, Милет Ичон. Қызылташ Қырым футбол бірлігі премьер-лига чемпионатының жедвелінде 6-й ерні алды. 2018-2019 футбол мевсімінің ғалиблері ве мағлюбиетлеріні бүгін команда Василик Шурасының топлашығында музакире етілді. Мевсімнің ең парлақ вайқаларындан бірі Түркиелі күчік чекмеджи адлы тақымнен ойын олды. Матч халқара севиеде музакире етілді. Енді четтел футболчылар Қырымда ортақлық матчыны кечірмеге істеген вақыт оларны санкцияларнен қорқызалар. Украинская сторона уже в этой части делает достаточно активные движения, и команде Кучук-Чекмедже уже пришло предписание, их пригласили в МИД Турции, чтобы предупредить о том, что если будет ответный матч в Крыму в момент открытия соборной мечети, мы настоятельно рекомендуем вам не участвовать в этом мероприятии. Келечек мевсімде команданың теркібі дінішежек умумен 17 футболжы ве 2 қапыжы олажақ. Олар яны Идманжи Анатолий Скворцовның реберлігінде ойнажақлар. Ставим амбициозные цели перед собой, войти в тройку лучших, пока только устойчивое 6-е место. Говорили о необходимости расширения площадок, то есть выход на международный уровень, то есть это поездки за границу. То есть, конечно же, команда молодая, амбициозная, и уверен, что у нас все получится. Bundan gayrı Kızıltaş Бахчисарайдaki yanı stadionda oyunlarını keçirmеге ve muhlis balalar için futbol мектебini açmağa hazırlana. Все просят сделать такую школу, в которой можно было бы объединить всех этих ребят, которые болеют за Кызылташ и, соответственно, хотят учиться играть в футбол под брендом Кызылташ и в дальнейшем выступать за эту футбольную команду. Поэтому сейчас отрабатываем механизм и саму концепцию создания такой школы. Ахмеджетнің 4-ші санлы поликлиникасында яны пандус пейда oldu. Бұл беден имканлары сынырлы олған адамлар ве арабачықларда қатнаған сақатлар үшін мақсыз yol çıktır. Onun yardımının олар тіби müessege maniyasız kire білелер. Яны пандус ерлештірілмесіне Cumhuri бюджеттен 1 миллионға yakın рубли айырылды. Тантаналы açılывда хасталар поликлиниканың реберлері сағлы сақла визірлігі ве Cumhuri Cemaat Палатасының векілері bulundular. Медицина режет.
Я почти как десантник разорвал зуба. Старый пандус был очень неудобен, и без посторонней помощи было очень трудно подняться, а этот удобный, смотрю. И радует, что сотрудники заботятся о нас, о людях с ограниченными возможностями на колясках. Очень удобно, вообще молодцы, что сделали, очень хорошо. Bundan gayrı Kırım Cemaat Palatasının reisi bildirgenine Kore Cumhuriyet Yolbaşçısının avalesi boyunca Ahmedjet'in 4. sanlı poliklinikasında yanı korpus kurulu başlanacak. Sonki yıllar devamında şehrin tamam bu kısmında çok yanı ev kurulganının bağlı. Поэтому глава республики принял решение выделить деньги для того, чтобы пристроить здесь еще один корпус, который будет оснащен современной техникой. И эта техника будет работать не только для этой поликлиники, она будет работать и для других городских поликлиник, где нет вот этой высокоточной техники. Kırım'nın felçeri banay noktaları, devlet ve belediye teşkilatları, mektepler, saylaf noktaları, polis punktları ve yangın bölükleri internetke koşulacak. Endi 82 obyektinin cedveli belli oldu. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti İçki Siyaset Malumat ve Bağ Vezirinin muavini haber etti. Devlet tarafından ictimai mühim obyektlerge internet geçirmek için bayağı para ayrıldı. Bu iş 3 yıl devamında alıp barılacak. 2019 senesi 1. basamak 82 obyekt. 2020 senesi 2. basamak 101 obyekt. 2021 senesi 3. basamak 132 obyekt. Umumen 315 obyekt olacak. Şimdiki vakitte Miranda Media şirketi 1. basamaklarının obyektlerine tetkikat işler keçire. Akşehir rayonunun kurtarıcıları 5 hektarlık yangını söndürdüler. Başta kuru ot tutaştı, sonra güçlü yel sebebinden bakılmagan inşaatlar ve ambarlar yanı başladı. Şimdi ekspertler yangının sebeplerini belgelemeye tırışalar. Huravağa ve güçlü yelge bakmadan kurtarıcılar 2 saat içinde ateşini söndürüp oldular. Vakıya yüz bergen yerde Bakhalar ve Mantanay köylerinde yangıncılar bölüklerinin kurtarıcıları çalıştı. Sentyabr 1'den Kırım ailesi için sıcaklık tarifleri eksilecek. Bu hafta fiyatlar ve tarifler boyunca Devlet Komiteti haber etti. Sentyabr'ın 1'den çalışı başlayacak yanı kararda 1 gigakaloriyanın fiyatı 2300 rubleden aşmayacak. Hatırlatamız evvelleri Yarımada teritoriyasında aile için 1 gigakalori 3000 rubleni teşkil etiydi. Мы приняли решение в отношении главных ресурсоснабжающих предприятий Республики Крым в сфере теплоснабжения, у которых тариф превышает этот предельный льготный, по понижению его до установленного размера в соответствии с поручением главы. Лесной adlı лагерде yaz mevsimi yekunlendi. Yazlık tatiller devamında lagerde 1000'ge yakın mektep talebesi rahatlandı. Лесной lagerinde balalar kunde 5 kere aşatıla ve onlarını erkun denizge alıp baralar. Yaz mevsimini kapatılığında müessesede yaz devamında geçken episi tedbirler ve smenalarının neticeleri çıkarıldı. Emde rahatlanganlar ve yetekçilerinin iştirakı ile bayram konserti geçti. Это один из первых лагерей, который в детях воспитывает непосредственно патриотику, любовь к нашему Крыму, к нашей родине, к России. Bugünkü bu episi haberler Millet telekanalından ayrılmanız hayırlı akşamlar.